الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala atukolera enteekateeka eno enungi essaawa eno mu lunaku luno olwaleero okubona ntusinkana wano mu kifo kino ekyekitiibwa mu masjidi ey'ekitiibwa. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abe nga atuwaamu obulungi obusingayo okuba bunene ino. Abaidu ab'ebitiibwa abali kutubona tubalaamira okuba nga tuya Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli makanin wa zamanin, buli kifo kye tubaamu kyona kyona na buli kiseera kye tuwangaaliramu kyona kyona. Obutamala bwire mu ddakiika dino entono tulijja kulinga ku nsonga ndaleeti, ng'ensonga eyo nkulu ino mu bulamu bwaife buno bwetambuliramu, nga nsonga ya sulatul rahim, okuyunga enganda dhaife Allah subhanahu wa ta'ala liyatuteerawo, era tuboneyo n'obukulu omwana Adamu singa aba ayunza oluganda lwe Allah subhanahu wa ta'ala lwe yamuwa byasobola okufuna mu duniya muno, ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byamukolera mu nsi muno. Nga wetukiidde obulungi nti mu nsi muno abaana Adamu abasinga twenda okuba obukalamu, twenda okuba obulungi, omwana Adamu okuba mu bulamu obusingayo obulungi, omwana Adamu obutabaawo nga buli kyeyeetaaga alina kukisaba wabula ke Allah subhanahu wa ta'ala yakimuwa. Mu hadith eya Nabi sallallahu alaihi wasallama, nga hadith eva ku Anas radiyallahu anhu, Allah amusiime, akoba nti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, nti mazima wekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yakoba nti man ahabba, nti oyo yena ayenda an yubsata lahu fi rizqihi, Allah subhanahu wa ta'ala abeta mugaziikiza mu nfuna ye, wa an yunsa lahu fi atharihi, era Allah subhanahu wa ta'ala abe nga amwongekezaayo ku akaseera kaako okuwangala mu nsi muno. Katugeze omwana Adamu nga Allah yali yamuwandiikako nti wakuwangala emyaka 20, Allah subhanahu wa ta'ala amwongekezeeyo kwatuusa emyaka 5 oba emyaka 6, kikyaba akole? Nabbi sallallahu alaihi wasallama amuwa amagezi yamukoba nti falyasil rahimahu, abeta ayunga oluganda lwe olw'obusiraamu. Fil hadith fihi anna silata rahim, mu hadith eyo mulimu ekitulaga nti omwana Adamu ayunga oluganda lwe Allah lwe yamuwa. Fil hadith fihi anna silata rahim tazidu fi albaraka, tazidu fi rizqi wal baraka kadhalika wal umr. Allah subhanahu wa ta'ala amwongekezaayo ku emikisa, kwegamba amwongera emikisa mu duniya muno, era takomaawo n'obulamu bwe Allah subhanahu wa ta'ala yabatabongeraku. Omwana Adamu nekyasobola okufuna mu kuyunga oluganda olwo Allah subhanahu wa ta'ala lwe yamuwa. Nabwe kityo omaliza ne aya mu suratu Ra'd ekoba nti likulli ajalin kitab, buli mwana Adamu yenayina entuuko de dagandikibwa nti omwana Adamu eda kufa ku lunaku gundi, eda kufa mu mwaka gundi, wabula yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit, ye Allah ku lw'obuyinza bwe asobola okusangulawo ekyo ekyali kyawandiikibwa ku mwana Adamu oyo, ate era yakakasa n'ekyo kyaba kyayenze. Lwaki? Naalina wa indahu ummul kitab, naalina ekikolo kyene ekyekitabo. Wa barakallahu fikum wa kathara Allahu min amthalikum, wa salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.